Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tabo hangke fungni sara saita baji tongo hangke ango tomjani kaisa phantok da angka ma kham kasi kam da angka tlangai amani bari thang tongo hangke ango ro kairi nai hangke omo hangke ama makatang kai mani bari oro hangke bosimino kayo hangke torok tani bari chikon lokana aro hangke ani oro kai amani kan kau makama khaklu kai mani yang char tigiri ro ka kisa kalai mahain tong kai ba katabo ama hanggang jabra fitong binoro dentaro mo damro kaisa dentaro sakta nga sai tong mai kya kamo hangga silong ni mukhipo katabo hanggang ke ang koi fol khakti fekya tabo mona ang rawi sikamo bai moi prok songnai binoro nai tong di ani video na paya sak jorate koi fol komun hini khaktu mani mane kormo jaro angkhana hini khaktu mase kathang simanjak sok mane koi fol kisa kormo jaro hangkang kaise mui borok te kutui ke thogo but kutai tom khaise nai kokre onon masung sinai tabo hanggai koi fol rai bai bai kya hanggai tabo kai sikamuk ni khitung rasine o sikamuk gang sakangon poriskar khaijak mane bini asakai sitarabo onang brush baje ma husio tabo hangke mui munya sani tei sakang khoknai faigrana yang filter ro tei kering toka hanggang tei khoknai faigrana
Kutugui munna nai tongkha ke tau bono ang sedikit cari nai. Tabo hongke muy munkha ngake bono tabo glass risom kisa togi riri sinai. Kau mau ke tin song mani, mau ke halu baza, mau ke mian yang kau mau steng, mau mian muna, del so, mau ke akran baza. Nah di borong masa tok kiri dari karo, angke tahu angke cinoro, dai fajar bono mali mata tikar ini bono rihin mani kayak yang bupon jika naik tunggu, potapan si mokon loko. Masong se mokon lung liya pakai chosma sosmon nangya. Okay, tin bagian video segera tinong siana satung kutung ni blog basa kanyam ni kerja mune tungman baik kanyam singya. So noro bahanya next vlog malannya. Dadah.